Kan bola. Iya tidur belakang. No gelut, no gelut. No. Yuk. Ya, yuk. Sini. Ya yuk so Inggris mana? Ayo sini. Rek naon? Sini yuk. Sini. Iya HP kurang. Ayo. No gelut. No. Rek naon? Rek naon dia? Tidak baik. Kanggo mewe ceuri eta atuh. Lah sia mah Kang Capruk. Teu iri da. Oke, dicarekan ku emak teh. Bae, biasa. Gelut no. Teh. Eta ieu maksudna naon ieu? Iklan ceuli ieu. Ieu. Kagorang anu ceuli. Mana ieu? Kete beureum ieu. No gelut. Ya. Paham. Paham lah kumaha. Kan itu. Obat iya kan mangkali ya Mang kamana mang? Bade radio. Saha pimanan teh radio? Bade radio. Ali mah. Bade. Sukara setel nganahan. Iya, beli bade. Kemana? Kenaon bang? Rawas. Ya. Kenaon tadi? Tadi kenaon? Hah? Nu tadi nu lompat. Oh, lompat tadi. Ah. Ini masih box cenah ya. Oke cenah kamalan teuing cenah. Oh, sukanter ku abdi. Henteu. Tade. Nuhun. Nah, telepon. Halo. Lu jadi dia. Bumi. Ya. Oh. Ya, mohon. Nah. Ya tuh mang ketuanya. Bade kemana kitu? Uwi abi mah. Pada uwi. Mohon. Hujan. Ya, ketuanya. Apa ge bade tuh di calan. Oh, mangga. Itu sing laris mah. Mah, Sing laris. ya. Tukang musik box teh sugan gelo. Udah sugan mah. Biasa serangan. Hey, you. Naon? Kasih mana? Kasih dia. Oh, itu papanggil tukang musik box. Enggak. Enggak. Oh, enggak tentu kumaha tuh ieu teh. Gado-gado ya Kak. Kepapanggil
kan itu Itu. budak kayak haluan. Budak lagi susul kan itu. Nah, Adila. siap. Siap. Siap ya. Oke. Nah, siap. Kemana bos? Kemana mana dia si kembar? Dari pusing. Ke akur. Nah, itu ada urusan. Yuk. Kita itu. Nah. Mana ya itu? Ayo orang dagang saja itu. Halo guys. Lagi ngapain ke sini? Mau kemana? Dekat itu. Oh, mau dicukup apa nih? Apa itu? What is it? Enak, etanon. Etanaon. Ini radio. Rio. Radio naon eta? Dia nona kan? Mak. Radio naon eta? Bade di radio. Alim na radio. Bade Oh. beli bade. Moal. Oh. Dijamin enakeun. Oke laguan. Kan encan disetel. Eta nah dibawa. Diragangkeun mata ku bawa ge. Can payu. Excuse me. Berapa harganya? Ah, kunaon ieu kumaha ceurinya? Nih. What? Kumaha bade? Mal. Mual ah. Mal. Mual. Kumaha tuh marwal teh? Mual. Atunya abi ngedar pun ieu nya. Ya. Ya. Nah, iya baraha. Ada teh lah. Lupa mau jadi jahilan. Oke. Si orang mau bawa mangsa. Itu mangsa. Dia pertanyakan sama orang. Bisa orang kan manggil mangsa di situ. Yang di jailan ayo. Boga idana teh. Enggak dicokot tuh. Tadi ya alatnya. Cewek keluar